Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikira kuri iyi YouTube channel yacu, mwibutsa ko yitwa Iragwa Imfura. Kaza neza rero, ni byiza cyane kubana natwe. Reka uyu munsi nkugezo inkuru twabateguriye, ni inkuru y'ubushyamirane buvugwa mu ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya Gasogi United ni ikipe ikina mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda, ikaba ari ikipe y'uwitwa Kakoza Nkuriza Charles ukunda kwitwa KNC, akaba ari perezida w'ikipe ndetse akaba na nyirayo, akaba umunyamakuru kuri Radio and TV1, nayo akaba nyiri iyo televiziyo na radio bya TV1. Uyu muperezida rero afite ikipe yitwa Gasogi United. Iyo kipe irimo uwitwa Emery Bayisenge, ni umudefanseri w'ikipe akaba na myugariro w'ikipe y'igihugu cyacu, ikipe yitwa Amavubi. Uyu myugariro rero aravugwa ubushyamirane butoroshye hagati ye na perezida w'ikipe akinira. Reka nkubwire uko byagenze bite rero kugira ngo birinde bigera ngaha. Ariko mbere na mbere mwibutsa ko iyi YouTube channel yacu ikiza wadukorera nuko wadukandira subscribe kugira ngo tujye tubana n'ibi biganiro dukora ujye ubibona mu ba mbere. Igitekerezo cyawe ucyandika muri comment, abari inyunganizi kuri twebwe ni iby'agaciro cyane. Rero kwibuka gukanda aho ngaho nse subscribe ugakora no kunzogera biba ari byiza cyane. Reka nikomereze n'iyi nkuru ya KNC na Emery Bayisenge. Uyu Emery Bayisenge yinjiye mu ikipe ya Gasogi mu mpera z'umwaka w'2024. Uyu yageze mu ikipe aranayifasha kuko mu minsi yabanjirije iza ry'uyu mukinnyi, perezida w'ikipe Kakoza Nkuriza Charles yatakaga ikibazo mu bwugarizi bw'ikipe. Ku bw'amahire rero aza kuba abona uyu mukinnyi witwa Emery Bayisenge, biza kuba bigenda neza aramufasha. Gusa ubwo biteguraga match yibanza y'ikipe yitwa AS Muhanga, ni mu gikombe cy'amahoro cya hano mu Rwanda, uyu mukinnyi yaje kubwa agirana ibibazo n'uyu muperezida. Mwibutsa ko uyu mukinnyi ubwo yageraga muri ikipe ya Gasogi yaje kwitwara neza cyane kugeza n'ubwo yahise yongera kugaruka mu ikipe y'igihugu, maze aza kugira akantu k'akavune gato cyane ubwo bateguraga match ya Sudani y'Epfo. Ibi ngibi nibyo byatumye atajyana na bagenzi be muri Sudani y'Epfo ushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu cani. Ubwo rero bagarukaga, ikipe ye yaje kuba yitegura umukino ubanza na AS Muhanga mu gikombe cy'amahoro. Ni umukino wagombaga kubera mu karere ka Muhanga. Nk'uko bisanzwe iteka ryose, iyo ikipe ya Gasogi igiye gukina match bahurira muri restaurant bakabanza bagafatira hamwe ifunguro mbere y'uko berekeza ku mukino aho baba bagiye gukina hose. Rero mu kugera aho ngaho kuri restaurant, uwitwa Emery Bayisenge yaje kuba ahagera akererewe. Ndi kwinjira mu mizi y'iki kibazo cya Emery Bayisenge n'uwitwa Kakoza Nkuriza Charles, maze uwitwa Emery Bayisenge aza kuhagera akererewe, maze asanga perezida yahageze KNC. Mu kumubaza icyamukerereje, uwitwa Emery Bayisenge aza kumusobanurira, aramubwira ati nageze mu nzira mura nambutiyaje nyinshi ndetse na nyuma abapolisi baza kumuhagarika, nibyo byateye gutinda, ariko ikibazo cyanjye naje kuba ngisobanurira staff n'umutoza bambwira ko nta kibazo. Uwitwa KNC ntago yaje kuba byakira neza, ahubwo yabwiye uyu mukinnyi witwa Emery Bayisenge ati itahire tuzahurire ku myitozo ku wundi munsi ukurikira iyi match, bwo ntago tujyana nawe kuko ntago turi mu mwuka umwe nawe. Uwitwa Emery Bayisenge arazinga arataha, aza kugaruka ku myitozo. Ariko ikindi kivugwa, uyu KNC ubwo babimazaga iki kibazo cya Emery Bayisenge ko bigeze kugongana, uwitwa KNC aravuga ati Emery Bayisenge nta kibazo na gito dufitanye, ahubwo afite ikibazo cy'imvune, nta kindi kibazo ngiye mfitanye na Emery Bayisenge, nta kibazo dutanye kera kirabura. Uwitwa Emery Bayisenge abari hafi ye bakavuga ko yigeze kugerageza kuba yakishyuza perezida w'ikipe ariwe KNC amafaranga yasigaye ubwo bamuhaga Rokrito bayinjira muri ikipe, nyamara uwitwa KNC bikaba bivuga ko ariyo mpamvu yaje kuba ashyira uyu mukinnyi ku ruhande. Siwe gusa bivuzweho kuko bivugwa no ku bandi bakinnyi, bati iyo ugerageje kuba wakishyuza amafaranga yawe muri ikipe ya Gasogi
ibishoboka byose bagushyira ku ruhande ndetse hari n'abatakaza imyanya yabo yo kubanza mu kibuga. Uwitwa Kensi mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo wamazaga kuri iki kibazo nta kintu yigeze yifuza kubivugaho, ahubwo yavuze ko uwitwa Emery Bayisenge nta kibazo afite akabazo k'imvune yakuye muri nationali. Mu minsi mike baraza kumubona, umutoza naza kubona ari ku rwego rwo hejuru ngo nta kabuza ngo araza kuza kuba amukoresha ku mukino bafitanye n'ikipe ya APR kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa moya muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Kakoza Nkuriza Charles ubwo yasobanuraga ikibazo cya Emery Bayisenge. Abandi bakavuga bati ese ni Kensi udashobotse cyangwa nta bakinnyi b'ikipe ya Gasogi badashobotse? Hari byo bari guhera bavuga ko mu ikipe ya Gasogi harimo umwuka utari mwiza, ariko nyuma y'ibyo byose Kensi aravuga ko biteguye kuza kuba bakura amanota ku ikipe ya APR FC kuko ari ikipe itajya ibashobora, kuko no mu gikombe cy'amahoro bavuga ko bakwemo n'ikipe ya APR FC. Kakoza Nkuriza Charles we avuga ko ari umusifuzi wadesize ibitari byo bigatuma aza gusezererwa muri iki gikombe cy'amahoro atari ikipe ya APR yamukuyemo. Uwo ni Kensi ndetse na Emery Bayisenge ku kibazo bafitanye cy'amakimbirane ari hagati muri ikipe yabo ya Gasogi United. Ndizera rero ko usobanukiwe impamvu utari kubona uwitwa Emery Bayisenge n'ibihuha byose, ndizera ko nkumazeho imbaka zose. Ibayita Iragwa Info ni umwanya mwiza wo kubasezera nkubwira ni nimba utarakora subscribe kabisa warakererewe, kanda subscribe ndetse wibuke no gukora kunzogera. Igitekerezo cyawe ndabyakira kuko nta gitekerezo na kimwe najya nsubiza, kandi murabe ingenzi cyane. Twishimiye kubana namwe, reka dusubire ubutaha. Ciao ciao.